Mayap ayabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king Martes ning kapat ng Domingo ning pamanyubling mebye. Ing katamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, Kura Paroko ning Parokya ning Santo Cristo del Perdon, King Villa Julita Subdivision, Siyudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. King lagyuni Papo, ning anak ang ning Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Hesus Kristo, ing lugod ning Diyos at ing pamakyagom ning Banal Espiritu, mantabe kekungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatid, isundo tayong panalangin ing kakatamong bansa, kayari na ning eleksyon, manano na sanang ing kapayapan, manatili king kakatamong pibale-bale, ampo pang ing sanang tunay progreso datang kapamilatanda ding bayong mihalal tamong mamuntukan. Kabang pagsadyan tamong pagmasusyan ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kakatamong kakulangan, at ipanigabu tamo king ginuing patawaran na ampong pasik na nga nakatamo. Iagkas tamong ining miyag ng ingkapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kumbina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapu ko kang nuan a Mariyang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin yu ko King Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alang angga. Amen. Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, ipagkalumusan na kaya kaming perangal king misteryo ning pamanyubli ng mebye Kristong ginumi, ing mga intulid kaming numabang king ligayan ning kaligtasan mi. Itiadwan mi kapamilatan ning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametong aning Banal Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tapo King Amano ning Ginu. Pamamasang ibad, king libro ning dapat daring apostol. Ding sablang mekatakas, king pamaglupig amig mula, king pangamate ng Esteban, may nga parasla ang gakarin Phoenicia, Chipre at Antioquia. Penaral da ing amano, dapot kadalasan karing Hudyo mo. Dapot ding aliwa karela, ding menibatan Chipre at Sirene, Mintala Antioquia,
at karin penaralda naman karing pagano, ing mayap a balita, tungkol king Ginong Jesus. Ing Ginu inantabayana nala, at ding tutong dakal ataw, sinalpantayala, at me konbertila king Ginu. Abalitan na itining kapulungan, karin Jerusalem. Iniya tinubod ne i Bernabe, karin Antioquia. Inyang miras siya karin, at ikit na, nung makananunong pigkalaman grasya ning Diyos, metulaya, at inusukan nongang manatiling tune, at tapat king Ginu, kambening mikakalukong lugod. I Bernabe, metong yang mayap ataw, kitmuan yaking banala espiritu, at matibeya kasalpantayanan. Dakal lang tuturing taong melapit king Ginu. Kay bat, i Bernabe, tinaglusya Tarso, baneng panintunan i Saulo. Inyang ikit ne, tikine Antioquia. Karin lame natiling miyabe, kilubning pabanwa, makitambayan la, king kapulungan ning Antioquia, at tuturo karing dakal atao. King Antioquia, karin laminunang meyawos, Kristiyano, ring alagad. Ing amano ning Ginu, Salamat king Diyos. ikong sablang bansa, puryanye ing Ginu. Ikong sablang bansa, puryanye ing Ginu. Telakad ne ning Diyos, ing kayang syudad, king banal abuntuk ning Zion. May gitneng kaluguran iting syudad, king kaysano pamangbalen ng Jacob. O syudad ning Diyos, kekasanang pakiramdaman, king ing masasabi, keka mangayap ngan. Ikong sablang bansa, puryanye ing Ginu. Potang isulat ko lalagyo, ring bansang mapaminto kanako, iyabe ke ing Babilonia at Ehipto, iyabe kya naman ing Felista, Tiro at Ethiopia, karetang king Jerusalem manuknangan. Tungkol king Zion, ding tao karelang sabyan, king ding sablang bansa, kaya lang sasakupan, at gawan nongang masikan, ning kakatas-katasan. Ikong sablang bansa, puryanye ing Ginu. Ing ginugawayang listahan da, ring bansa, at karing memalen ning Jerusalem, iyabe nalangan. Ding sablang manuknangan karin, dalitla ang ponterak, at karelang sabyan. Ing sablang kanwanan, ake katamong tatanggapan, king Zion, manibatan. Ikong sablang bansa, puryanye ing Ginu. Parangalantaya ing mayap a balita. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginu. Piyesta na ning pami talaga kanita karin Jerusalem, at panauning dimla. Jesus at yung king templo, lalakad ya king balkon ng Solomon, at pipitulungan dering Hudyo. Sinabi ra kaya, hanggang kapilan mo kami bili king pamikelangan, nung ikaing Kristo, sabyan mong tapatan kaya kami. May kibat ye Jesus, sinabi ko na kaya kayo, dapat eko meniwala. Ding dapat adaraptan ko, king lagyo ng ipako, deti ilang patututungkol ka na ako. Dapat
ko bisang maniwala, uling era ko tupa. Ding ka na akong tupa, makiramdam laking siwala ko. At kilala ko lang, at tukila ka na ako. Dirinan kong biye alang angga, at kapilan man, elami pahamak. Alang makasamsam kareti ka na ako, ingi pa ako, minye kareti ka na ako, migitya ka ring sabla, at alang makasamsam kareti ka ring ipa ko. Ako at ingi pa, metong kami mo. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Maya pa abak ke kongan, Happy Easter ke kayo. Maya payabak po at Happy Easter, Among. Metong po ka ring bagi, akit tamo king kakatamong mumunang pamamasa. Yapin po, agyang king karelang kasakitan, agyang king pamaglupig, miras ka ring Kristiyano, ing karelang focus at ing karelang panlalawi, itingan gagamita ng aning Diyos, ban keta, maging dalan ban mikalat ya ing maya pabalita. Nung lawen nyo, aliwaman itang kasakitan da, ing karelang peka detalye. Basta sinabi na, uli na ning pamaglupig, amig mula king pangamate ng Esteban nga ng Makanyan, mikalat la, ding Kristiyano. Naman sasabihan nung makanano kasakit ining pangakalatay ni, o itang may maglakola ka ring baleda, at milakola ka ring kayabeda, o karing karelang kapamilya. Basta ting importante karela, mikalat ya ing maya pabalita. At siguro itay meto nga hamon kay katamo, ngining panahon na ini. Balutamo, bayo ing eleksyon, masakit na yung biye. Yung presyo na ng gasolina, magtas, ing ega-na-gana, medyo atiuking alanganin. Ngayon kaya rin ng eleksyon, again, we are faced with another situation. At lupang balamo, agyang mga bilis na ring resulta na ng elections, and yet, we are still in uncertain waters after this election. Anya, siguro yung muna siguro tamong dapat pakalawin, nano yung maya pabalita kanini. Nano yung sasabyanan ni nga pong gino, kaya katamo. Whether we won or not, nung nano ko man kule bayo yung eleksyon, ing metong karing dapat tamong ipokus king kekatang sarili, yapin ini, in the midst of all of this, what is the Lord saying to us? Nano ya sasabihan, ingapong gino, kaya katamo. Bilang individual at bilang metong abansa. Yan ing metong karing bagi kailangan tanglawin. At uling Kristiyano tamo, libutad na ning ega-naga ng malalyaring ini, makanano tayang ipasyag ing maya pabalita. Uling itamo, dapat aliwa mo yung kasakitan, aliwa mo yung kabigwan tamo, yung kaya katamo dapat lalon, yung kaya katamo dapat mumunang pigagap, ihapin niya, yung pamipasyag na ning maya pabalita. In good times or in bad. Mo po San Pablo, makanya na naman sasabihan kaya katamo. Proclaim the good news in season or out of season. Kasi mabilis siya yan, mabilis siyang ipasyag in kakatamong maya pabalita when it is in season. Potang kapad mo, potang buri mo yung malalyari, mabilis mitas king gamat mo at sabihin mo, praise the Lord. Ingkutang, potang atsuking alanganin na sitwasyon. Potang bigo ang popang sawi. Atas may pamurin ng kekang gamat at sabihan mo kingapong gino. In spite of this, I will still praise the Lord. Itayong metong karing hamon kay katamo. Na sana kalupa daring mo munang Kristyano, ing kekatang panlalawi, eya mi babaling ketang kekatamong pamipasyag king maya pabalita. Kadwang bagi, nasasabihan na kekatamo, tandaanan tamo in pamipasyagay ni, eya kabud karing amano. Dapat in pamipasyagay ni, mayakit ya
king dapat. Kayari na ning eleksyon, after all the nice speeches and promises, it is now time to get to work. Sabi na ning kakatamong Ebanghelyo, ding dapat, niya pong kukutangan di Kristo, hanggang kapilan mo kami, iligay alanganin, sabi mo ng diretso kay kami. Yung pakibat ng Kristo, sinabi ko na. Ring dapat agdaraptan ko. Ila ring patutukan ini. Anyapin kailangan, din kay katamong dapat. They need to speak louder than the words that we say. Kailangan ing dapat tamo, mas papasyag na itang katutuan na dadalata mo. Isan Francisco, atin niyang metong sinabi ka rin kayang kayabe. Anang makanyan, ipasyaging mahaya pabalita. Gamitan nyo ring amano nung kailangan. Spread the good news. Use words if necessary. Buri nang sabihan, ing pamipasyag king mahaya pabalita, karing amano. Ing mumunang pamipasyag king mahaya pabalita, at syuking dapat. At syuking dapat. At anya siguro dapat, ngining panaw na ini, lawin tamo. After all the words that has been exchanged, kumusta yung dapat? Ing dapat ko bilang meto nga tao, papalto na itang kayapan. Papalto na itang kapagnasan ko king masanting at maya pabukas para king kanakong bansa at king kanakong balen. Kasi bandang talwi, ing importante pa mo rin, yapin niya ing dapat ning balang metong kay katamo. Kaya ba't katlupong bagay sasabihan na kay katamo ning kay katamong Ebanghelyo? Sasabihan na kay katamo nga nang makanyan, alang makasamsam kareti ka na ako. Uling ing papasyag ng Kristo, itamongan at syuta mo king gamat na ning Diyos. We are all in the hand of God. At uling at syuta mo king gamat na ning apong Ginoo, dapat ing kay katamong kasalpantayanan, sasabihan na kay katamo, itamo ing panaligan tamo, alang aliwanong ing Diyos. Ing Diyos, ing panaligan tamo. At uli na nita, nanuman ing malyari king makapaligid tamo. Sana, itamo, balu tamo, ing sikanan tamo. Ing kekatamong enthusiasm to do what is good and to do what is right does not come if we are acclaimed or praised by others. It does not come if we are actually appreciated by others. It does not come if we are popular with others. Our goodness and the strength to do what we are doing must always come from our Heavenly Father. Ing Diyos ay patamo, ya dapat ing kekatamong lalon. Sana etamo pa isira lub, uli na mo ning eda katamo, pupurian ding aliwa. Eda katamo, buri ding aliwa. Etamo popular karing aliwa. Ing importante, itang kayapan mo, manibatan niya king ipamo at syubanwa. Nga nang makanyan ning kakatamong mumunang pamamasa, mayayari ya karing amanong, king Antioquia karing dominunang inaos Kristiyano, ring talasal pantaya o ring disipulo ng Kristo. To be a Christian, to be a disciple of the Lord, must show palto na dapat itang kayapan. Sana itang brand na ning panga Kristiyano tamo, eya mo kabud amano. Nuni sana mayayakit ya king kayapan ning balang metong at metong kaya katamo. Amen. Kakaluguran kong kapatid, ngining pagmasusyan taya i Kristo, bilang maya papastol at pauli na ning lugod, darawon na ing kayang biye para kay katamo. Maraptamo kaya,
king mit mong tiwala at adwanta mo, may pakibatan no rin kay katamong panalangin. Nga tamong manalangin, Jesus, maya papastul, pakiramdaman mo ing aklismi. Jesus, maya papastul, pakiramdaman mo ing aklismi. Para king Santo Papa at ding Obispo, parati lasanang mayingat king pamanipon karing tupa king kural, lalo na retang malilili, ipanalangin ta king Gino. Jesus, maya papastul, pakiramdaman mo ing aklismi. Para karing sablang pamuntok ning lipunan, parati rasanang isane ing karelang upaya, kambening lugod at hustisya, mamako karing karelang kaisipan, ing ikakayap ding sablang ni pagkatiwala karela, ipanalangin ta king Gino. Jesus, maya papastul, pakiramdaman mo ing aklismi. Para karing pengari at talaturo, apakit da sana karing karelang anak at estudyante, ing tune masabal at lugod, barong pakiramdaman at pamintuan, para king ikasulong ning biyerang personal, ipanalangin ta king Gino. Jesus, sa maya papastul, pakiramdaman mo ing aklismi. Para kay katangang makatipon ketingeni, atagpuan ta sana king sakramento ning lugod at pamisan metong ing pamanuki kang Kristo, karing pastulan ning bie alananga, ipanalangin ta king Gino. Jesus, maya papastul, pakiramdaman mo ing aklismi. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasantamo, banmiligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, panalangin para karing kaya katamong frontliners, ring kapag nasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapag nasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis. Iulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatid tamong meyangu na bye, lalo na ring meyangu bye pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta, king Gino. Jesus, maya papastul, pakiramdaman mo ing aklismi. Ipa, tipunan mo ring sablang anak mo king kurala si Diana, ning kekang anak para karela. Iba't king kayang alimbawa, mabiyasa kesa nang makiutos kambening lugod at mamintu kagum ning tula. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Manalangin kayo kapatad, maning kakatamong daon matanggap yara paning Diyos, ipang-lubos mayubaya. Tanggapane sana ning Gino, iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginumi, pamatulan mo kami sanang parati, king kapamilatan dareting banal na misteryo, king pangakabos mi at king pamagkapilit ming nubabang king grasya mong makakabos.
magsilbisa ng panibatana ning alang-anggang kanuanan para kay kami. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabiya kay kayo. At keka antimurin, Itasyo laring puso yu. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong ginung kay katamong Diyos. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampong matuliding puryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong numan ka rin o Ginoo. Lalong-lalo na kaniting panahon, amiyayin niya Kristo yung Pasko amin. E napikakunuan dinaw ning sarili na para kay kami at kapamilatan na kaming kaming alam patugot king arapan mo. Bistaman mi daw niya king sakripisyo, dapat ngeni ing petera king krus, mabyeya kapilan man at ene mate pasibayo. Inyasat, maglapo ing tulang daralanan niting Pasko, ring sablang tao king mabilugaya tumagsayala, antimurin ring sablang upaya ampong anghel ning banwa, daralit ding ligaya mo, alang tuknang ngaming ening pupuri. Ikapiding banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay pagparalampumi. Itugtog mi espiritu mo ang timong titipang ambun kareting ayin mi. Bahan mi pabanalan lahat para kaya kami magawalang katawan ng pongdaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamaylasang pong kamatayana. Kinuaning tinape, pepasalamata na kampong pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana, kunan yiti, ikongan at mangan ko kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makadyan mo naman kebat ni ngapunan kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri, dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kunan yiti, ikongan at minum ko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, yung daya ning bayo ang pong alanganggang tipan, ami bubo para kaya kayong pong para karing sablang tao, panketa mi patawaran la rin kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Maulaing misteryo ng kasalpantayanan.
Inya ngeni gaganakan mi o mapamakalulungig pa yung kamatayan ng popampamanyubli ng mebye. Darahon mi kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain min pasalamatan ke kayong pepalirian mo kaming matampang tala kadarapan mo ang pong sumuyo ke ka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang tingmetong ning banal na espiritu. Ganakan may huwag pa yung banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Bahan mi ganap king lugod, kambe ng Francisco a Papa mi, Florentino a obispo mi, Pasiano kay kang obispo emerito, ampo pa rin sablang pari ampong diakono, at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman ning kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye, at ding sablang meyango na bye. Idala mula at ding sablang miyango na biya king pakalulo mo, ketang masala mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang, karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya benang Nona Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing tapat ng esposo, kambe rin mga apostol, kambe ng San Juan ning Avila, at kambe rin sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka kekhabaning panahon, apor yan ang pungapaligenda ka sa kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o'y panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Tatayranan ng Espiritu ng Jesus at pasalaning maya pabalita, nga tamong ining manalangin. Ikabos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Ban king kasopaning pakalulo mo mitimawa kaming parati, king pamanali paning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kabang paninayan ng pumpagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, ay paming ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Mo sa babalikdan ni ke kaming kasalanan, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ni banal mong kapulungan. Pamayapan may ang pumbilugan ng pangking kaburian mo, ikam mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Kapatadi ang pangtaya king metong at metong ing kapayapaning ginung sinubling mebye.
Kordero ning Diyos, Nyo'y milalako king kasalanan ning yato. Lumapit kayo kanako, ikayong sablang mapagal ampong kakabayatnan, at dinanda kayong kapaynawan. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, ae makatanggap communion king pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayong pangadyan ngeni, ing oratio imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit a ibpami, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan mi keka ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at meka kamatena karing dakal a tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit, at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo,
para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo, ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula paburen miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalamuke kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emusana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi, manano na sanang ing pinuhunan mong para king pangakabos mi, magdalayang kasaupan ke kami, king kasalukuyan, at king alang anggang kanwanan, king metong abie. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning mayupayang tutong Diyos, sing ipa, poning anak ang poning banal Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, ban luguran ampong suywan ning Ginu. Aleluya. Salamat kin Diyos. Aleluya. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Christ is risen.